Siyabingelela ngani kwethu. Impumalanga emagumbini abantu omhlaba. Ubingelako mthandazi lamini. Ake sibheke la. Kunabantu abangawufuni umuthi. Kunabantu abathi bona amadoda abo awabaphi imali. Kweminye imizi bayakuganga nawumuntu wesilisa ukuthi ungamphi unkosikazi wakho imali, ungayikhiphi imali, undlela ekhaya kuphela. So omunye ukhala ethi mthandazi lamini, indoda yami bayahamba bayinikeza imithi ekhaya kubo bayisize le mithi ingayithathi ivele iyichithe imithi ilahle le mithi bayigabisa intambo iyikhiphe intambo ilahle. Lithi elam siswami kukabili la. It's either umyeni wakho bamganga ukuthi angayisukumeli impilo yakhe, into zesintu angazinaki ngoba into zesintu yizo ezomsiza, noma laba sekhakhakho bayamganga lo ukuthi basuke la bagijima botshela inyanga ukuthi kunemuntu esofena ela khaya, ubhuti wethu la ekhaya usebenza kahle unemali unonkosikazi kanje sifuna ukumbopha ukuthi nathola nje imali acabangele kuphi la ekhaya angayi kokondla kwenye indawo. So manje ubhuti wakho ledlozi zakhe liyamtshela ukuthi yela le family yakho le iganga ngawo, kodwa alimtsheli straight because idlozi alikhulumi straight ukuthi uyazi ubani ukwenza kwekuthi likwenza ukuthi nje umuntu nje ungamfeel ukuthi ngabe uyasuka eceleni kwakhe kwesinye isikhathi uyakubona ngohloko. So ke sisamse kuphendulile ukuthi kukabili la. Is the family sekhakakho ifuna ukuganga umyeni wakho ukuthi makwenzeka le mithi uyisenza le mithi akhohlwe ngawo. So ungamsoli if umuthi angawusebenzisi. Okumchazako uthi na kimi manihamba nobabili ufike le mithi ayithathe le newasho ayisebenzise ube mnandi, but nabe ifamily kube imlandele lezi zinto zesintu le akayithathi lezi zinto ugcine ukuthi ithathe le nyangeni kuphela ayishiye kanje ayilahle mayifika endlini kuwena. Kubonge lokho mntana sekhaya. So ke vele lamakhaya esikhule kona ehlukahlukene, lamakhaya siyagangagangana bayasiganga babuye bakhona emakhaya wangibeki besoba vele kukhona ukugangana. Awusoye madoda, ake ngizongabe ukuthi sakho sikhayezo sithini, ukhala ngani, yini oyibona kwefamily yakho noma yini oyibona kumuntu wakho ozona naye, yini ekuhlupha ke ebusuku mawulele isicitho ngaba ngamabhadi ngamashwa siphuma kanjani. Khuluma nami ngikuphendule la kudlamini mthandazi. Dlamini mthandazi ngisize kuphendula nako ngizokuphendula mina, uchule kubiza nabanye nibukele ama video ami. Ngabe unenkinga yani ngizoyicazulula mina. Na ufanye ukukhuleka ngizokhuleka, but awukubhale inkinga obhenayo nje ekhala lakho nomkhakhakho noma semsebenzini sizolwa nayo or uyathakatha or uyaloya or nekugula okukhona waqondi kahle. Ake sikhulume mina nawe sikulungise. Nkosi yami umnyaka sowuphelile nje asikhohle umnyaka ophelako, asinake impilo ukuthi impilo siyivusa kanjani. 24 hours noma kunini ngimane ngime ngehle emotweni ngifunde i-comment ebhalwe phansi ngiyiphendule ngibe ngiyipost emva kwalokho. Ngibukele khona ekhaya ngisenza ngedata mina 24 hours hleze ngiposta la ngelami idata. Kukula kubusisa ake singene sikhulume mina nawe asahambe woza ngikulindile. South Africa wonke Botswana, Mozambique, Zimbabwe kuphinde kumagumbini omhlaba ake nikhulume nikhala ngani.